Gimana Paru? Gimana Paru? Maralugon doon ng Paru. Naliyak namin noon. Gimana Paru? Balita mabalita. Maralugon niya. Siya ni magigkira na ina. Siya ni maginipusun isiuwi mon. Out martana ina. Nang donan na ina marami ina.
Yan di mana 9 laki ata. Na mga luwan-luwat tunay ng nagbuto. Utus na katira mo ko sa makakain kita. Wala tangis mo no ni Berjol dia ka. Nyon, akan di moto mo susi. Sama jo ila katira mo ko. Bodo na sa na. Sa markata na puro. Oh, lo markata mo. Baru ba makabalita na din kan. Saya orang nakang suwi ko. Yan Kan, sa lokam suwi. Yan makata na puro ta. Para orang mo na. Itu persinggahan na. Ay, awag ba agad na. Rupiah kami tu. Ano kaya o ini so. Okay. Kasi ano ba gawin ito? Dalang abang, saya kurada. Alas orang na puro tanya siya kasara debo na suli ni. Berita makan nauli na din ganina puro. Asa uliha may naturopon. Nabigi ka berita kanauli na din kan. Berita madana puro na. Ya keburu sira tebo na jalan jotong ka serusan nada.